kabiri umwami Sam kabatere Dubai obeno hikahihi orikuza kushomesha cheka umwami Musasizi Hirmani echeka cha kabiri umutima gwanje gwino busasi bwinji bwo kunyita nitkuramya Yesu nitukusima Yesu omusasi bwe ubwo ariyo musirwa Getsemane akasigara wenka nangwa n'intumwa ze abakundwa Petero Yakobo na Yohana abo yatahire nabo omunda yo gumusiri bakegwejegera obowe ariyo mukushasha ebitekateko bikamara mwamani byamuretera kutakira ishe nagira abatata byona nibikobasira mbwene nya hejo ekikopo konka kitabankanyo kundukwenda kureka nkiwo ko rukwenda ebitekateke byakizire kumuretera okuganya no kutetema akaka na tutkeshagama y'amaragangingo nebye bibyeitu itwe abatori nuko babebuze akaranzyo meisho byo nebyabeye nibija ko baho munsi yabereye banke birohati ruhangishe akamugira resasi yamuhereza mareka we kumugumya bwanyuma mareka amubonekera narwo mu iguru kumugumya Chizishe neitwe kutwaretire Kristogo wabera tine kachokore kuganyatyo ahabwe bibyeitu mwene cyaro kushaba no kutana no kushisha tumaragana so kwehayo kushasha abwe bibyeitu ebito akozire tubone garura hekitinwa cye n'ekitinwa cyo Kristo bweitu ekitwashisha gwire shabe ayirhanga tateitwe omwana wawe okamuhayo kushasha habweitu ngo abone kutworeka ibyeitu nebyesi yona twegarukemu Karvariyo ahitore ihamani go kumiza mukumuhereza ngoku arakushaba amauta ga Yesu ay Maria ho kashare mo biti mayetu umwami Sam kabatene na Dubai nwaye korro musharaba Orukuza kurataho okushomesha cheka Reverend Father Arnito Agabito orukuza kushomesha cheka Father Arnito Agabito then orukuza kuyekora musharaba Father Benedict wa Family of Nazareth Nyamutyobora Is
Kashatu Reverend Father Arnito Agaito Arkazapto Garmukshomeshika in Father Benedict or family of another Ethniamitiovara Nuarkazapekora Umusharaba Echeka Chakashatu Yezu Yahinduka Yatera Petero Erisho Nitkuramia Yezu Nituksima Petero akaiganajira atubona nabo
mwemukaho no barakwemukeho nyowe tindi kwija kwemukaho kwahingira akanya gake abemeriraho nabo bagambira Petero batubuzimazima uri uwo muri bari kunkatandika kwekena no kurahira atogo muntu wo mukugamba nyowe tindi kumumanya aho naho shaki esubira Petero nuko kwijuka Yesu yamugambira ati ushaki kwerabe etakazugire kabiri no wanyogire kashatu atyo ayimintika amaziga aramunonga Petero kwihakana Yesu ni kimwe byasasize mukama witu kungabambe Petero akishika rukundo ya Kristu nembabaze yayefuza ekibice amagarage gona akagahayo ahabwo kwemera icyo kibi kandi hona na Yesu akirnabo muno umuguranesigwa kwe akaguma amuri aharabaju ruhangamanya kutubasa kumutentebukaho ubundi n'obundi nangwa tukahika na kumujuma embabaze nzikira azo muzire kanana katano eki arakushaba nuko kumukubukira ka no cyarakushaba nuko kumukubukira twaba tumucumuyireho ayetegire kutugarura umurukundo y'abana be tuzishefu muyo mwana umunaganaji Yesu yatwerire remi twe tugume twese mbabaze zatatitogo kandi takafa gejuru gena gijura tereho keraho obukibi ngo naho ruhanga ayine mbabazi naija kusasira shemerire kuma ntwerinda kandi ntweshengereza shabe ayuranga tatitowe mbabazi nyinji ntweterana na Petero intumwa yawe shuka ibitwe twakozere shaba ko twa amani go guma umuhanda ubwo mwana wawe yatworekere okusya obuturterana nawe tukashemererwa niwe amauta ga Yesu Rabasimbira George obeno yeteka okushomesheka omushomesa Antare Fred okwekorera omusharaba Thank you.
cakana akijowe hazabe tubamwakira nitkuramya Yezu nitukusima Pilato akabuza ekimburo cy'abayidaya ati mwendangu mbarekurre omugabe w'abayidaya manyaka banamanya ku abahongerezi abakuru bamuhisizeyo ihari abahongereza abakuru uko kwimukiriza ekimburo cy'abantu ngo hakire abarekurre baraba konka Yesu ambambe ahamusharaba byona ibyabereho ombirebyo bikaba biri ibyo gushasha Kristo intumwa ye ubuyabire na Yesiga akaba yaheza kumwoga abahongereza abakuru bayetereza abantu kumushera urubanza rwo kumwita omuryabo bantu hakaba harimu abiyatambira ndwara ababire bamwirukaho kurra ekigambo kirukurga omukanwa ke abo bonka abuyezirire kucungura bo bamuheire yo kwitwa kubi nkomuhuku niwe yagizire omunyakanankazi atumanye nyowe tindatumirwe handi kureka omuntama ezabuzire ezabo mu Ruganda rwa Isiraeli abe bonka abuyezirire nibo bamwanjire bakamubamba ahamusharaba zimazima nkama weitu akagera urujune rwinji kureba abantu be bonka nibamuza bati abambwe ahamusharaba abakristu nitwe Israelensia uruganda rusya urutore mukama bikangahi obuturukusha nkabagaruka kubamba Kristo ahamusharaba ntweterana n'abari kumwanga narshi nitworobera ebi omubiru gwaitu gurukwetenga obunakobu nubwo kwegarukamu kugwisiriza mukama waitu obusasi obuyaretirwa be mbwenu katumushabe kumuguma aharubaju omunaku n'omumaganya omundwara n'omumagara marungi shabe ayima witwe Bikira Maria owasasiwe kureba umwana wawe nahebwa yabe bonka kufa otushabira amani go kuhamira aharubaju rwa Kristo mukama waitu okusya hamperu y'amagara gaitu omunsi Chara Korshaba Ibrahim Warimga, Bokshamishche Kachakatano, Omameta Rasis Gumisereza, Rukuzape Romsharaba.
chweka cha katano umuchara Evelyn Korushaba warimbwa urukuza kuchishomera umwami Tarasisi Gomesereza urukuza kwekorra umusharaba Pilato nachwera Yezu kubambwa aha musharaba nitkuramya Yezu nitukusima mpaho Pilato ahabwo kwenda kugwisha by'abantu yabarekurira Baraba kandi kuyaherize kuragira kutera Yesu ebyasha yamuhayo kubambwa aha musharaba Pilato ahabwo kutina ferwo murimo gwe akikiriza kuhayo Yesu kwitwa nobu ataramurebereho rubanja rwo kumwisa manya akaba namanya ku abahongerezi abakuru bamuheshizeyo ihari tumanye ngo ba Pilato turi binji omunsezi nitureba no kwikiriza kwitu kutushemereire gukora kintu nanka konka ahabwamani make g'omutima tutishwe kikire kukorwa tukora ekiri kubihiza ruhanga kweshanirize obujino bu Yesu yagizire yacwerwa kubi orubanja manya no Pilato yayejuire ejoncha yorubanja hona niwe kiruchwa katweraganise oktoro berabyensi na besedi kutwiha aha bya ruhanga kandi tushabe mukama weitu Yesu Kristu atusasire ebibi byanyebenebyo tushabe ruhanga mani gitu gumane yitwe muno umubonaku bwo kushemererwa tugume tutorane kikire haza tube nicyo twakora amauta aga Yesu Father David Tibingana urweteka kushomesha cheka umwami muhirwe Moses niyo rukuza kwekorra umusharaba
urukuza kucebembera omwami muhirwe Moses wa Smart Restaurant urukuza kwekorera omusharaba reba omuntu ngogo nitkuramya Yesu nitukusima abahandiiki b'amakuru marungi boona nibatutebeza dumwe aha byabireho Pilato yaheza kwayo Kristo kubambwa aha musharaba Marko natugira ati abasirikare nikwe kukwata Yesu bakamuta omu kibuga ky'omu kikaari ky'ogwo omutegeki baketiihe ryabo ryona rikateeranira hamwe bakamujweka omwenda gwa bujwa bakazinga ekirunga ky'amahwa bakakimujweka omu mutwe bakatandika okumutangirira nibagira batusinga mugabe w'abayudaaya aho Yohana omuhandiiki w'amakuru marungi naharikutugirira ati Pilato nikwo kworeka Yesu abantu ati omuntu ngugu obwo akaba nagira nkushana bakareeba nk'oku ari weena najwerera n'eshagama aine ekirunga ky'amahwa aha mutwe bamusaasira ngabambe hariho n'omwe owamugiriire esaasi boona bakagumizamu nibayogora ngu abambwe aha musharaba mukama wiitu akasaasa rumwe yaheza konka nitwe tubaasa kugira nka Pawulo muhikiriire tuti tushemereire kwehayo kugwisiriza Kristo n'okumwemera obusaasi bwona obutwizira itwe nangwa twaba nituburabuzibwa ninga nitushasha kandi tuba tushemereire ahabwa ebi byaitu Kristo we akaba atiine kicumuro kyona ekyakumureetiire okwokubonabonesibwa kureka rukundo eyabiira twiniire katwegarukemu tukice ebi byaitu tubone kugumizamu kubagana ha birungi ebyaturugiire omu kubonabonesibwa kwa Yesu shabe imwe entumwa n'abakirire mwena abari omu iguru imwe abamanyiregye kwemera enaku z'ensi zoona mukahika n'ahakufa ahabw'okukunda Ruhanga mutushabire itwe abakiri omu magara g'omu nsi egi tubone kuhamira ahari mukama wiitu Yesu Kristo amahuta ga Yesu obeno yeteekateeka ahabwo kusoma ekicweka omwami tumwesigye Silva ahabwo kwekorera omusharaba Victoria,
cheka cha mushanju umwami Innocent muhereza uri kuza kutushomera icheka umwami Silva tumwesije wa Red Star n'uwari kuza kutubembera kwekorera umusharaba Simoni wa Kureni n'abanjira Yezu umusharaba nitkuramya Yezu nitukusima abo kwani wachungwire sinotfera musharaba kubabire nibatwara Yesu bakwata umushija orukwetwa Simoni wa Kureni uwabire narwo mucyaro bamujema kwekorera umusharaba amukuratire echaretira basirikare kujema Simoni kwekorera umusharaba ugwa Yesu nabo kuba Yesu akabaruhire kimwe batina ngo atakafero mu muhanda nitwe no turabe tarukushabwa kubangira Yesu umusharaba gwe ahabo kuba akagwekorera gwe yaheza konkano tushabwa umuhwera umukishiriza ecyamwisize yo kufa nico echo kuchungurensi hazecho nutubasa kuchikora twabana twakira ibara busasibona ahabo kwijuruza ebirungi ebyarugire umushasha kwe nka Paulo mushikirire okwari kugamba atati nishemererwa umukubona abonesibwa kwanje ahabwanyu hazobo nimpikiriza umubiri gwanje ebire niburaho umukubona abonesibwa kwa Kristo ahabo mbere gwe nico ekigombe cyabikiriza hazobo tuteberwe ekikristo wenka yatugambira to muntu wena orukwenda kunkuratira ayeyoje ayekorera umusharaba gwe hazankuratira ubwo musharaba Paulo mushikirire aketegereza je kukumanisa chona ekiruhanga kutushaba obwe mutera no busazi bwitu no bwa Kristo tuyino muri twe okufa kwa Kristo okwaturugiremo amagara nka Paulo mushikirire okwari kutugira atobutosha tuyino kufa kwa Yesu umubiri yitu tushabe ayi Paulo entumwa y'abanyamahanga otushabire okumanya burungi oburuga omukwekorera umusharaba gwitu nkiwe okuwa gwetegerize tubone kweterana Kristo omukufa nawe kandi tushemerere kuzoka nawe ahizoba rya nyuma amahota ga Yesu Shomesheka Sister Lydia Wanja ahubwo kwekorera umusharaba
kutunga abandi batwarwa okushashankabo bakazi kandi abandi okureba konka oku Yesu yaza kwetwaho akakora ekihano ngo kuyabire yakozire obundi. Yesu nubwo araba yabire aryo mukurwa kwinji kutyo akemerera yagira akagambo akiyanagira babire nibamusasibwa nitwo mukwecumiziriza obusasibwe natugira atumutagarikira akusasibwa cyonka mwizike cyandetire kushasa ntyo kubirye bibi byensi kandi atomukusasibwa nimwe mwegarikemu mubone kumbangira kurokorensi ubwo numwankira omusharaba gwanyu nkemanzi nimwikiriza kwerugamu nubwo esasi zanyu zirampumuza omutima mbwenushi ni kangahi obundi obuturira omutima yitu mukama natusaba okusigaho ebitusemerereza omuringo etahikire haza tukanga kumuhurira katugume tumubuuze kyarikwenda tutereho kumuhwera omukurokorensi ogwo ntumwetaba nka Samweli tutugamba omwiru wawe nahurira omuryabo bakazi shana na Bikira Mariya shugine akabarabire ari owo kushasha atyo ahabwo kugariraho ekitinwa kishe shabe ari Bikira Mariya w'obusasi owikirize kutera n'obusasi bwawe n'omwana wawe ngwitwa abana bawe tucyungurwa mu nkomo za Satani otushabira amani go kwemera obusasi bwitu tubone nitwe kumuhumuriza nitucunguze ensi ebikorwa byaitu amavuta ga Yesu turyamusima Gorigore orukuza kutwara ebiceka ryamuca Apolo okutwekorera omusharaba wana oreba ngo oyebembire oyekorera omusharaba noburyo omwanya gutargo pero yeka ngo oyebembire omusharaba tuwamurabaho
esheka byamuca Apolo arakuza kwekorera umusharaba tata obasasire tubarukumanya icyo barukora nitkuramya Yesu nitukisima kubashire akabungo akarukwetwa impanga y'umutwe babamba Yesu amusaraba bagwimusya yagurereteraho ajya hagati y'abasusi babiri ababambirwe nawe imbabaza Yesu na hati nazicoreka no baryabe aryo mukurwa kwinjikutyo icyo yasabirisha okusasira abo abambambire ahariyo kumuti atata obasasire ahabo kuba tubarukumanya cyo barukora icyo kigambo ni kimwe ahabugambo umusanzu Yesu yagambire ahamusaraba n'ibindi mukaga mbibi ruhanga wanje ahagwenki wansigaho erijo bano iza kubahamwa nanye umwanya go munanuke mukikuru reba umwana wawe reba nyoko nyiniroho tata amagara ganje nagata mu mikono yawe cyahwa na hati Yesu umutima gw'imbabazi nacugutoreka nibinjo muri icwe nangwa n'ubuturabe twikiriza amakuru marungi abarwihangamura bakamusima hazawe ndarukucena ngo kusemerire natugumisereza natunganira aharishe ngo atusasire manyakinjire twarwa obw'umubiri obw'omuntu bwitu bukingira obwenge bwitu obutumanyiza iteka na Pawulo mukirire akakigamba ate kinkora ati nkyetegereza n'obunyenda kukora ekirungi konka mburaga kikora konka tutakaye rekurra tukenaga umukibi ngo niho tuyine umubiri urubanza tukaruta aha mubiri manya umubiri n'iyicwe umukoyisya ibyo bigambo bya Yesu tweyo kusasa nawe nitwemera byona iby'abandi batusagiza tumanye tutarkwingana nibwo amukosire ubwo tukuratira okwehenera ibibyitu no kumubwisiriza hazanitwa tusasire hazanitwe tusasire bona abatusagiza tubasabira aruhanga kubasasira ahabwo kuba ibyo bakora ubundi tubabyitegereza ayumukama witu utwikirize tuyihamani umukutekateka ibyo kubonabona kwa wa musaraba tubone kamera umunaguzi tuzona no kusasira abatusagiza ngo kuwa twegise umusara yawe inkuru yatatitwe Erizoba nobananye umwanya go bunanuke nitkuramya Yesu nitukisima ebyo bigambo Yesu akabigambira omusikuzo omwe ahababambirwe nawe hamusharaba oni yaheza kana mugenzi we owabire akwise naherebura Kristo
ogwo musikuzi akegarukamu yamanya Kristo kuba muturabusha yayetisa nashaba Yesu kumusasira mukama witu nobuyabire aryo mukurura kwinji omurumo gwe omukuru taragunagire nyuma ahabwo bushoborozi bwe akasasira nyamushumogo owamugizire atumujuni korache omubukama bwawe onyuzuke na Yesu niko kumugarukamu atubuzimazima ninkamiza erizoba noija kuba hamwe nanye omwanya gw'obunanike okwikiriza k'omusikuzi kahumuzaho Yesu omuntu akuze manya katunga ekiyabire nafeera okurokora abantu hazoriya owamuterire naku namugira ati yejune nitwe otujune tiwe Kristo ogwo tarabuzire kumusasa abo basikuzi bombi bakatunga omugisha gwo kwikiriza omwe yagwakira ondijo yagunaga nitwe buri omwe atunga omugisha gurukamya okwikiriza kwe twerinde tutanagishira emigisha ya Ruhanga obundi etakaba eriyo kwereruka kureka tugikorese kugwisiriza omutima gwa Yesu tushabe ayi Yesu Kristo nitukushaba otwe oguma tukamireho twaba turi mu busasi nari omukushemererwa otwongere kuguma nitwikiriza ko Ruhanga omujini witu okwisya kufa kwitu hazo ko kwikiriza turetere okora ebirungi ebikine no Kristo bwitu amahota ga Yesu Shemesa ayimswe Ambrose abokushemesheka Reverend Father Didas gwetene kasapar bwana makuru arukwisha kuyakora umusharaba
Yagiranye na atumukikuru reba umwana wawe
yohana umushyirire impunzi ya yesu ni wowe wenka wadushyizeho ibyo bigambo yesu kuyareba urabona kubwe buri hikwika rukundo yamwishyanye na kuyaza kumusiga wenka nuko kumuraga yohana wabire ari hihi n'umusharaba ngoku ekereziya ya kristo uruganda rusya rw'abana ba ruhanga rwatandikire aha musharaba na bikira mariya nibwo yaba umuzire w'abikiriza kristo umukumuraga yohana intumwa yesu akakwasa bikira mariya abikiriza bona buzimazima ushugine mariya nimawitwe abakristo kandi we ubwo buzire agwishiriza itwe ubwo bwana imirundi myinji guturema katuze ahansi y'umusharaba gwa kristo ugwaturetire uburokozi turebe mawitwe ubwo ubusasi ubwayine kureba umwana we nagaya tubagwisirize bombi we na kristo twanje ebibi ebyabaretire ezonaku kandi tubaraganse twaho agitugona kuguma turi omukago nabo tushabe mawitwe umugabekazi w'iguru nensi nitushaba kotonganira hamwana wawe atusasire ebibitu byona ebitwatanana nabyo kandi atuhe okuguma nitumweshemereza omukumuhereza n'okuhereza abamwikiriza ngo kwari tushaba tutyo tugumizemu kwisya ahari kweterana hamwe na mawitwe omubukama bwe obwo mwiguru amauta ga yesu kasapure bwana makono yakwe korro musharaba sisa priska kwa sizehi oyeteka kushamisheka hamwe na traffic officer ayabare kosoma niyo rukwisha kwekorra umusharaba Oh
12 Sister Priska Kwasizehi urukuza kwebembera umukishoma kandi traffic officer ayebare Cosma arukuza kuyekora umusharaba byona byahwa nitkuramya Yesu nitukusima Yohana entumwa nayongera kutebeza atubwanyuma Yesu kuyamanyire ngo byona byahwa kandi ahabo kushikiriza ebyahandikirwe yagira ati nyiniruko aho hakaba hariho enjoga eijwire vino yenjenku batyo bazabika echangu omuri ejo njenku bakita ahakati kenya wera bakumukwatira ahamunwa Yesu kwaheza kunywa ejo njenku agira ati cyahwa atyo ayinika omutwe ahayo amagarage gatsimba amajuru katwimuke abaserukare kubashikire ahari Yesu basanga yapfire tubamuhenda amaguru konka omwe aharibo yamucumita icumu omurubaju aho naho harugamu eshagama n'amezi Yesu nuko yatwerira atyo ahamusharaba ekifubiro ekyabire kyebwa enkora bibi uwe awotine kamogo nicyo bamuheneyise akakikora ahabo kutwereka rukundo ye etenganwa manya akaba nabasa kuzora obundi buryo bwo kutucungura konka akenda tworeka nitwe kushemerire kumukunda niko kuyatugambire ati hariho ogira rukundo erukira eyo muntu hayo amagarage ahabwa abanywani be Yesu akatwegesa kumukunda kandi no kukunda bona abari omuruganda rw'abamwikiriza nko ku Yohana arukutugira atahantu ho tumanyira rukundo okweri Kristo akahayo amagarage ahabwitu neitwe tushemerire kuhayo amagarage itu ahabwa bene weitu shabe ayi Yesu owatukundire kimwe okahikana hakutufera nitukushaba iwe nkunzi yaitu ogumize mukwenegeza omuritwe omuro gwa rukundo y'amazima kandi otarikiriza enaku obusasi endwara n'amaganya tutanisa niwe okusya obuturukureba okeishuza emitima yaitu okushemererwa amahuta ga Yesu ogashare mumitima yetu abo kutambura tubirekere abebyoma babanze batambure kamuhanda Remigius uri kuzakushomesha iceka Father Vincent ahimbisebwe ija kuyikorera umusharaba Yeah.
esheka chikuna shatu amashabe twemerere esheka chikuna shatu Yesu nabamuzika nitkuramya Yesu nitukusima ebyo kubyagwire Yosefu wa Arimataya owabire ari omutendeko wa Yesu konka bweshereke ahabo kutina abayudaya yashaba Pilato kwamwiciriza kutwara omutumbi gwa Yesu na Nikodemo owizire ari Yesu nyekiro omurundi ogwabanduze nawe yija aresere ekijwanje ky'entsinda n'enkaka birukisya oburemezi bwa kilogaramu nka 60 batwara omutumbi gwa Yesu baguzinga omu mitanda ya kitani erimu eby'emigazo ebyo kandi aha mwanya oguyabambirwemu akaba hariho omusiri ogurimu ekituru kisya ekitakaziikwa muga muntu omwo nimwo bazikire Yesu mukama witu akaba ari omuntu nkitwe obwa ruhanga bwe bukateranwa n'obw'omuntu bwe omu muringo gw'omutano okutabasa kushoborwa bigambo by'abantu rero Yesu nk'omuntu akafa omutima gwe gwatana n'omubiri gwe konka nka ruhanga tarafire twijucengu Yesu akashankitwe omuri byona kureka ekibi nahabwekyo bikamushemerera kushana na benishe omiringo yona ngu abone kuba omuhongerezo mukuru ow'embabazi kandi omwesigwa omukuhereza ruhanga nahongerera ebibi by'abantu ahabo kuba we nk'oku yabonabonesibwa atyo kandi akohibwa nabasa kuhwera abo abarukohibwa okufa kwa Kristo nukwo kwaturetire amagara omukushasha na Bikira Mariya ahabo kuferwa omwana we katwegarukemu twanje ebibitu byona ebitwakozere twabatizibwe omukubatizibwa tukaziika ebibitu byona n'omuntu wira twaruga omu miizi ga batisimu turi abantu basya obwo tujwire ekijwaro ky'obugyenyi bwa Mukama shabe ayiruhanga ntukusiima iwe otwogesa eshagama y'omwana wawe otarukwikiriza kufiisa busha emigisha eyi yatungire natufeera aha musharaba amahuta ga Yesu mumitima yetu Father ayimbisibwe niwe yakorera umusharaba Father agaba Francis Kadid oyitekateke kushomesha iceka omwami Silva akabaganisa okwekorera umusharaba
14 Yesu yazoka nitkuremya Yesu nitukusima Umuhandiki w'amakuru marungi Marko omukutebeza ebyabireho Yesu yaheze kuzoka natugira atabakazi bashatu bakaza akituro omukasheshi kongera kusiga omutumbi gwa Yesu kubanagire yamisho bareba ibare eryabire rirahango munonga likumbagazibwe kubatahire omukituro bareba omusigazi ajwire kanju erikwera ashitami arubaju rwa buryo batangara konka we yabagira atobambirwe amusharaba azokire tarya nimurebe ahabire aho babire bamuteyire Yesu omukuzoka kwe akatutungira amagara agatarwaho nkawo wenka okuyabire yakitugambire atenjuma yengano kweba etagwiro mwitaka ekajunda egumeryemwe yonka konka kwejunda eyera munonga uzumazuma okufa kwa Yesu nokuzoka kwe bikatugaruramo amagara uruganda rw'abamwikiriza rwakanya nawe wenka ekitinwa cye kikeyongera ise yamukuza nko Paulo mushyikirire arakutugambira atuwe nobwarabe yabire aryo mu rugero rwa ruhanga taratekere okwingana kwe na ruhanga kiri ekintu cyo kameraho kureka akeihawe ekitinwa yaba nkomuhuku yazarwa nk'abantu kandi kuyarebekere aryo muntu yayebundika yataho no koroba okwamureteire kwemera okufa nangwa akafera n'amusharaba nicyo ruhanga yamutungurire munonga akamuha izina rikukira amazina gona ngubona abo mwiguru nabo munsi nabo kuzimu barahurire bati izina rya Yesu basimbe amajuru Yesu akazoka mbafire n'ekitinwa kandi okuzoka ko mbafire n'ekitinwa kitu abamwikiriza nito tumanyage ngo kuturi mutoreza omagara gitu go munsi aryeija kutuzora atwesye ombunanuke obwarmu shabe ayi mukama witu Yesu Kristo nitukusima ahabwo kwemere na kuzona ahabwitu kandi nitukusimira okutweta kutaha omuruganda rw'abantu bawe abo waferiro kazokera nitukushaba kuguma notubangira kurwanira obukama bwawe omumitima yaitu n'eyabagenzi baitu okusya obworutweta kubagana hakitinwa
nitukushaba iwe Kristo mukama weitu omerera akategeka hamwe na ranga tata na mutima urukwera ruhango omwe obusinge n'obusinge Amauta ga Yesu Serva kabaganasa nuwe yaza kuyikorera umusharaba tube twemerire abebyoma n'abamotoka z'abanyamahorre zibanze zitambure Zubanze zitambure ni tutubone zitambura abo kwenda postesi oyoborera umusharaba ate tubasa kutambura Victoria,
And environmental destruction across East Africa. Give us wisdom to be faithful stewards of your creation. Lord, hear us. For schools, universities, and places of learning, Lord of all wisdom, we pray for our schools, colleges, and universities. We remember teachers, professors, students, and all who labor in education. May knowledge be pursued with integrity, and may learning serve the flourishing of all people, especially the poor. Lord, hear us. For the sick, hospitals, and health workers, healing Christ, you bore our infirmities upon the cross. We pray for all who are healed, and for those awaiting surgery, and for mentally suffering, and for all who have no access to medical care. We bless and uphold all doctors, nurses, and health workers who serve in your name. Lord, hear us. For those struggling with addiction and mental health, compassionate Savior, we bring before you all who are bound by addiction to alcohol, drugs, and harmful behavior. We remember all those who suffer in silence with depression, anxiety, and broken minds. May your church be a place of healing and non-condemnation. Basabe
kamara gatatitwe twaraho umuhanda gw'omusharaba kumarisha ishatu yaha suzwa goma amtigo rembo rwambarara kotarisere kiriziya yona n'abantu baranga bo no musiyona tukuza umuhanda gw'omusharaba ogwa Karvariyo okristo yarabiremu ndukusima utamani okuraba umuhanda twarabamo tukusibira abasecurite abatebembera tukusibira abanyamakuru abatine tukusibira abantu bo n'abantu yakitaho bamuga bedini zona ingana zona umurembo rudahiri yarwo tukusibira umuhanda mu buryo bwatehereza ugajishira umuhanda w'obusasi otukurabamo amagarageseji tukwangira misho okashobora byeshongoje kuhendera mukorasho bwabo batwishe iwarta barka apaskeza kuzoka okitwe kigo musomu mushayana tetura tubantimuka iyo marego musharaba mwetushaba bekeshara yitu omwanya ogu bekeshara yitu mitama yitu ipangenza tukasa ndiyo kuchaho kandi bitkomorora bitkomere byona tushabisiuze niwe aba Yesu Kristo mukama witu. Amen. Akatustame. Mukama na wakunda abina kushitama nombasa kushitama turi bamwe izo simwe. Salamu alaikum. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yore kwiza abantu barahanga n'abashimirwa asozoru ujakutera hamwe twaterera umwaka jutaterana hanuya twashaka president witu abatwerera n'umusozoru saramizano yabo aba sports club n'ushozi urukundo n'abantu barahanga ubiye bitagiye muri yamwe n'ishonga tanzwe na zumwe kandi ushaka kuja sozoru batugira umugisha ike baru kwijapa kagaragara itombita mwene ngira ngo twijani twe akwashizo katebe kanisibwa okutamtegorere moru okori kuretege ngone yemwe isi mana wa golf course club akwikiza kwijo mwanyogo mweno omigufu twabatyo ndiko mara gomsharaba kine akasheka akwa shoma omusheka musanzu ebigamo musanzu kwisi yagambere amusharaba akabugira ngo akabyabira musanzu kanyira abasomera ngo ranga wanje abenshi basigaho ebigamo nk'ebyo ibyo tugamba kinshi tutungo baremezi tugamba wana kushira bayikirije mu matayo tugabira na musanzu omusoro n'umugwa na mukaga Matthew chapter 27 verse 46 ranga wanje abenshi wansigaho ikinji anyobo kigambere ni muhira mwa kigambere ubura karwara ubura kana oxygeni ubura waferwa omutoko na mnonga ebiro tawro mu berebere obotungeroni wabika kasukawe watoka business kawe ko aryaho izo moto kabaka shenya wakatira hasi atuno yebuza rona bijiya kahi naza kwa moto murembo ru abana bakushoma bata nebi kandi abo bakoziresha nabo uno batumirwe kandi abatumire nabo bireje ngo cyo kugire batereza abana bagama kujenga kupomoa umuriro w'Iswahili hatuyomwe namanyina kwiye nikizuruke muri cyo gushobora shumwe sakata miswari yabo batkozire kubi tugate al Kristo unaka gatahanishe taragatira bisube taragatira abazugibe yajya turanga wanje abujo wasigaho kandi yamwesire ranga yigire muhana mwani wabweta ubyokara wambyona mako kanga mundamisho unushira mwana wawe ukanga umuntu kwibire ukanga umuntu abisha kuzire kubi waganga Kristo kamugandira
una ikure mahanda utubeshi bonji uje shaka kumanya tataga mbere kujenga kubomoa urushanga mukama uferirweshi icyo batiramisho watubeshi bonji ikigushira hanga ine mbabazi natumanya kandi atakora nshobi muri kiza cyona bakine program yacu mweresha wangu umukibeshi paskeji tanje kristamisho tukihabyensi tukihabantu tukihabintu akani wayini byona okashugwa mukeshongoro yagira ngo twadushobora ngo kora shobugamo bwawe unyishe Yesu tukusaba kora kumugamo bwawe uyisha abantu abo abarushasha abarushira abenda ko nomjune abadana nashoje bagishakire rizoba kuko baryaho kangira misho batwizice babwire mahanda atebunji etugetinga omwana gumsharaba teri sarite woka teri kutamata mu kutwenda kona ukurabara bamu ne muhanda kwishara. It's a prayerful walk twizira mushara harimo kwefibra abantu mwasiba abantu mwayishasha mwakirwa no kora byona mwashika business zanyu twijaha omwana gumsharaba muregeshaga kristamisho tubugabira bito nabimanya nibyo tira kumisha nabyo mugambire agire muhanda tatu gumsibeshi tuje mutwine opteka tuje mutwine umuhanda genda mukaba tugire muhanda yakubaho umuremboru amagaragitu amakagitu rumeno mayitu uturabira abana bitu namakagitu ibwame byo yabro mnonga itaye hamra ukantija mushike kwenda rero musharaba kutarika akuriye misho akarisa nigiraho bashebeceka icyo kwendera cyo kuzoka njye mu Kristo naye namutwarwa mu kusasha kona tucyakuzoka azo kuzoka tarzani yo munsi tukutunga bigongige iyo twagarisizaho umuntu w'ujuruzi ngaba ko nakshabira buriya hatwa wigura muhanda wa perezeki ija kubisima kongo kuseko kwa muheru nuko amagara agatawaho mwite naksha mukama wakesha rayitu omusima kwitu utereganise fundraising terishi ili kwa bado bose bakisaba nsima rahanga tumereza twine okarabira yitu no kongera etukishaba ntumanya kinyi twati omushara na wadacha no Bisirayeli na Abrahamu wenga akabaye butishogwe kwa kimushi kumi Alexander ya Muhammad kandi no mundagane kuri yobona akabashikora nivyo shikwana hati ukaye twine apereze debitunjire nakashana kahamu tukamuhereza azo twahenge shara ugeshara bakasherekereza nako tukabana ko yakandi twanjaka igwe muhanda mbike ashiri kwenda rero niyite twatunga twatumumbishera tushaka tumbishire abakagitu ibike business zitu atibiseho abahereza bine ibikusimiramo bakutereza tigire muhanda simera hanga twatumumbishera twatumbishire kandi turihemu tuje gutagweka yitu akotetekateka tarko mpaska utarika komeka nyarujiye rero tukunze kukatanse kwirikangirira generation mwe bari kwisha kama shabe tubizo tukoresha turaheze mashabere heshara rero tubona kwashira abana kutuganiriza tukendera anomisha umushara gwa Kristo ubwo yabambigeho kawa tugayidinge turatwansi ekishongoro abibyo mu mafutero ekishongoro rero ba ashazi bakwasire byibo mwana obusera haza muhikeyo akona obuseri abona benda kusima rahanga yakshaba tsimka niki yaburyo tukushabira taza khereza mukama nagata titwe abantu bawe abijaha batabire cyo gukora bija ukuramya mwana wa Yesu Kristo watira musharaba kandi tukitega ngombe tutari yahare bishatu batuzojera mweraje mukone twimsya mukone ya buryo niyo kusimba ka kutiryaha inota yesi hanuya inori ya oxygen inori yo marwaro abantu bari yamara kubaferirwe itwatumisha twiza mwetira kusimba yashire sime yitu azabwiga mu cyakushaba ekibwiyo maraka kimushanire omukacha ine nawe oshukwatireho ataka komorokire atahe ayobiteka kana ina masukona yese na komzuruzi bekishara yitu atomucisha nesime yitu bitatitwe na mwana na mtumo kwera amina abishobozi mfere
bayasisha kunoya shoye mere hanoya Wewe mnonga ukisima kwanyu kama ndio taifa chiyaha atantirano zo kusima kwawe kama na kwakira urago funutumu izo basima ashaz basima abayusima kwanyu atogeshabire kujeki kama rangata tipe ntubanyango Abrahamu akayete mpijo kandi Melkizedeki sasedoti yakishabira yajomisha Abrahamu yabondo omugisha isha utarangarire mugarageje kabaho mukaza kabagengumba yazabona Isaka Isaka yazara Yakobo yazara atabandi 12 ngogarara hangu rwisi yazalirwa mu rwa Israeli warwagina ruzite ya Abrahamu ukiyamagarage akaburira kajya mukama karwo musi wabo kazomusi ya betari yabo akabakira abamarika bamutayira tabamanyire akabakunera abo gofura emisha izo musi yabo naterumu gawo sima abantu bawe abagira fura bakayabezere batongere
ubyo kwireba ko bero oturumu ebiya ibiha batabashagize bakabireta gukunda nabo kwesika bahebe abatungire ubyo webisibo muri cyo baksibire bashuretera mwene bihereze umugisha gwawe nabwiye ngo ariko mubona kakereza nabo umugisha gwawe abantu babo tunge migisha bicho Kristo numu bafenda Kristo mwana wawe basoke nawe kandi ababwo ko birwe base kuzoka bagira amagara utugino mgejensi utiko wawe okishoto utiko wawe aba Yesu Kristo kama witu wala mkebe bizimu tukendera isade kwendera tukiza kandi no gushitama bagarike gushitame mugwire buke mwanjure abantu bake abaryaha n'ibigombe ebiryaha nangwa n'abanyamuhurire abaryaha abiturwenda kusima abitwakwatanisa nabo omukutambara umuhanda w'umusharaba nimbanza no kwanjura abasaserodoti bona okutwarira hamwe abaparishi kikambasha bimwemerere mwebembirwe bwana mukuru witu Reverend Father Didas Bukenye kasapuri mwe bari munonga okunda parishi yanyu twino musaserodoti Father Paulo wa Apostles of Jesus mwe bari kubanitwe Father Benedict wa Family of Nazareth na timu yona ya Family of Nazareth Nyamitiyobora mwena mwemerere tubacire mwe bari kwisha twina ba sister of Our Lady of Good Counsel abacabirukwa mwemerere tubacire mwe bari kwisha okubanitwe twina sisters of Mary Mother of the Church parishi yetu ya Uganda Matters mwe bari munonga twatwine mu sisters of Ritro sisters of St Francis nabo tubinaha mwe bari kwisha okutambura nitwe sisters of Daughters of Mary and Joseph nawe twabatumwine mwe bari kwisha umwami Charles Byona chairperson wa parish council aryaha na nomuhwezi we Council Evelyn cyo mu Chamadati aryaha former chairperson umwami Paul Turamure aryaha Professor Deogracius Bitaroho aryaha kiko ka finance Mr. and Mrs. John Baguma aryaha twatubine Mr. Mathias Rugemwa aryaha parish council Mr. Tarasis Gumisereza chairperson w'abashobozi ahabwa tabuni aryaha Ubya security umwami bamanyisa Henry we bari kubanitwe ono kwenda kusibira ba security mwena abapolisi mwe bari munonga umuntu w'umurungi ogumwakora omucyara Evelyn cyo Porshaba warimbwa aryaha ungamisha yona narara yabuhuta we bari kwisha Professor Sarfred nabutumwinaha we bari kwisha ashitamisa yidechi omwambinga na Cornelius aryaha rya parish council former treasurer omwami Katuji Patrick aryaha n'aba parish council mwena abaryaha twabareba abashomesa mwemerere abashomesa mwena mwe bari munonga mwakitira nkengamba eyigenda yo twaya mwe bari munonga amaraka marungi obwe mukwatanise nane bibyo abindi kwisha kusimba bwanyuma nani ngamba ba security nitaho Ashas mwe bari munonga mwe bimbirwe Obama omumuro murungi ogumurukora abazaveri mwe bari munonga abazaveri nk'abascouts mwabareba numba mwareba ngo murumo bakora kurungi ndenda kusimba ba public address system mwe bari ngengamba yirigenda mwakitera mubatera umungaro nabwo ko babatare mwe twatakuza kuruhurira information nyine bajamwe nabenyuma babarye nyuma kuriya ngo babahurire media houses mwe bari munonga twatwina bata yari West TV live mwe bari munonga TV West live mwe bari munonga LTV barya mwe bari munonga aba New Vision nabo barya mwe bari munonga Uganda TV barya abiyuhwa
barya Read TV barya Ugende newspapers barya mwebare munonga mukama abatera umugisha Monitor newspapers barya mwebare munonga Majubundi yo nibugamba ati ensiyone ryo nekora ki eriyo nende mwebare umwuga mukuru ogumurukora twari gaha ashamwenda zagaruka mu kereziya bwo kwisa omusharaba mwebare munonga twatuyire aba University of St. Joseph's Nyamitanga nimwe mwemerere mbanjurire abarya atishwemerera mu izina rya Father Charles Mutabaruka nishabo mu bigambo bibiri ugambe biyakuto abari munongo mushomesa bafada abashomesa bekereziya abakristu abishiza bagenzi banje mukama nabakunda nyenda kubasima kandi no kubakuriseyo umuhanda gw'omusharaba ishara nkuru amazina banyeta n'uwamanya Eugene kandi argo mu University ya St. Joseph Mbarara ekushangwa akasozi Nyamitanga mu University ya St. Joseph Mbarara nkora nka Assistant Resource Mobilizer office yinkora na Reverend Father Charles Mutabaruka obate abasa kubali aha babine horchiko na Archbishop konka ebyantuma tukora hamwe kanaza kubagambira kanisha bitwaro umutima mulungi tubasekura mutwagendo misho twena mchimanyangu archdiocese ya Mbarara ikatandikaho university n'umunonga yo mutano itakariwago mu ihango kandi university yakatandikaho banyuma yo kora research ekureba ngo batabana bitu barumuna bitu bakaba batakuza university abo kuba tuition nash fees kaba yagira higuru so archdiocese Mbarara kuyasitamire ya sharamuteka ho university nora wano yombekenju notandikira musingi ozamadirisa deno shakara ikerezia ina amashomero marungi kandi amashomero aga nagabantu bona so abana ko baruga umashomero marungi primary bazo mu secondary then bachika higuru bakora ki babura n'ingomwe isende zibura so nko kutekaho University of St. Joseph Mbarara ni university nungi munonga kandi university y'abantu bona obori mu Kristo obori mu Kristayo obori mu Islamu obori mu wa Mungu azronga azwano ndo kwegese bulungi obwegese oburakwe a good document obwegese oburakwe good recommendation noja University of St. Joseph Mbarara twenda kusima Archbishop abafada abashomesa abo mulimo ogumukorera abantu abahatiya University of St. Joseph Mbarara tubaletireho bursaries abo kushaba kwa bingi so mwena abina beji nashi okora uri umweji okwenda kuza University of Miteke ya August University of St. Joseph Mbarara ekishangwa akasozi Nyamitanga tubaletire bursaries ziriyo miringo ebiri abeji abandi tubaha 50% of tuition kuyotandikire tubakohereza nanisha batero mu ngaro abo kintejo 50% of tuition otandikire tubakohereza koso bane emyaka ebiri obane emyaka eshatu nono shashura 50% eno mujere mutano abana abo bashomesa abekerezia abo tubaha 70% of tuition kandi percentage nizi archdiocese ne kuba nekiteraho kandi kubasima abo mulimo mulungi gumukorera ekerezia na nabantu so ijene University of St. Joseph Mbarara nishangwa akasozi Nyamitanga twine courses nungi munonga courses zo kushoma ebyobushubuzi ebya computer na courses zo kushoma obushomesa bwa secondary no bwa primary then no kushoma ebyobushubuzi university nungi zagambe bingi abako bari amutibagano nasha internet no basa kusacinga University of St. Joseph Mbarara ebingi na hebra bibiri muza kubishangaho nebyo abo hati ntwakira beji aba itekeye kwa mnana bakwenda kuza university mwije muleto kushaba kwanyu tubase kubakira nebyo nibasima mwebare kandi nishaba mukama abahebe mu kushaba kandi tubendeza Pascal Nungi ubwa University ya St. Joseph Mbarara
Mwebale manonga ahabwa ubutumwa bwa University yitu ya St Joseph's haturyo musha abisha babatire shayitani kandi twazaza abashayitano n'idakika shamukaga n'idakika ndishweka konko muri ngogo mutano munchereze nyakire umuroji meya kachebezi mwe bari kwija nugore washanga twahereze konkani bajana mwe cyo kubonera kimwe byiza ibyizireki ayibyizire yijana na woman MP elect woman MP elect Charitoha Charite chabasho we bari kwija hatu munchirize nikuza kuba hamuzindaro agwisha azagizireki kachebeza hatumwe naho twikirizangane Yesu aroho nakora ki Yesu aroho namara kandi byabo byona nakora ki empire konsasiri washanga gwire bwagizireki ubwara kwasire ate mani mbikora ndukora accountability mu budagandira mabare kunda ikoku nabari mu batandira mabare nguna nyuma abantu abakaci akaruru konkane kirizian kwere kutwaza ndiko ni we bari kuba nitwe baba kurire nagaruka nakwanjura fana hendera umugenzogo abicayi nabo bakoromoka kwabo parish council abashumsa b'Eklezia aberinzo n'abaryaha bibo mukuru we umukirizo mwizera ryanyu nyashire abeyobozi b'Oregoru meya witu omurodi kachebezi na MP elect batiyomugara bari kwitikaho and you can't take you for granted. Thank you for coming. Mweta da kendra shari kwa tumu rero tubuze mukutera katsa Pasika mujibanya kunyo abutubwire muganira mnonga kamabinji atastaha indemazo tuganira stakaza harinonga tugamshara we shall rejoice when Christ is eventually risen from the dead. Barazoche mweta terwa tukashemerwa kishongora katesta goro kisana yazoka. Let us go in prayer as we go from here. Kate merete hende shara yetu. Yakshangi msimu sharawa yanyu tushabiro mutishara. Mukabekiro sharawa ekozerwe imikono y'abantu ndushango gereze umugisha wawe ogora gwezunse araguhanishe aratehona utizwe musase ogemete mayito tubarabonesa ngatuzo usinje kandi urukanga amisho musharaba wawe ubabarureho nizo musharaba yito jangusi ebwe muno singuzi ebyo musharaba ni anago twisakaramentos ndushango gereze umugisha utatitwe na mwana na mtomo kwera ibindi pati benetine ibidini sacramentos kama behezo misha bara Yesu nse bashwateho cyishwata cyo mushoma garaje tatitwe na mwana na mtomo kwera atinza kubahereza omugisha atirishe dukamba actually these days we are not supposed to bless because Christ is dying. He himself will bless us. Umpezo musharaba utatezo nsubutangara ogushemberwe oguruko magisa ngati yombiye kwiciragerera omugeze Eklezia ke twaza nebishakwe no shemberwe kusya Pasika itakazo mishatire shukamba erori mu gwakire kaburizo nakamanyiso akomusharaba. Omarago sharaba hanu yalboma ground zigwaba bagende umusiyigwa mukama kandi mugira Pasika nonji tuyahamwe tarwana tuyosinje itazikipa site ibisi. Thank you. Twaza kutambara
of course umuhanda w'umusharaba abatambara nitwe kandi ngira ngo gumene nitwe bari twatanziranya mutiyobora hatu turi aha Kashozi Boma kandi of course twahendera turuhereza umusha ista negashi umuhanda w'umusharaba ugwaye bembera parish priest ningashobwana mukuru wa Uganda Martyrs Church Reverend Father Didas Kasapuri kandi nkiriza agire message yatuhereza message ya Easter ubwire no bokweherera ubwire no bwukuzo mukasirko ahabo kubani tureba tutegereza amazuka gamukama uti Yesu Kristo. Reverend Father nakushemera Father ninyede tugambira hizoberi iwe nko muhereza warhanga icyo rukurugambaho hamwe no butumwa bwa Pasika izoberi twashemerwa ukora umukoro gw'amara g'umushara mu rurembo rwambara rasite kandi namazima agwembwa bakaturishi ugari nizo nazabazinya akona kamaze ko umwe umurembo rw'itu no kwatanisa twatamburaje abasecurity y'Uganda police batwira kurungi abanyamukuru batwavaringa abantu babarije munonga kushiro kumutakarebaga atingu yasogwe tubya ngumba rasite ino bisinje kandi shangu no paske nyene to atahamu abantu kwatanise tugihamwe ukwita namahanda ukwita no mukiro zakateto ko nahantu hora abantu bene bitana ibyo tubijemu abuko remo rwitwena ino remezi ino busasi abongere mukama twatanise twataraneho tugiye paske nungi ayo bisinje Reverend Father Kasapuri Didas bwana mkuu Uganda Martyrs Parish kama bene imwe bamusabira abaho mugisha on package natitwe na mwana na mtomo rukwera Amina kandi of course ntwera kusimira nitwe tushineho binje abantu batambara binji kwihandi kuruganya mitobora aha Kashozi Boma tushine binje aboganira nabo kandi bari kutugambira hizobe ribone baricenga bata no manye bintu byenseje bigumire no rabo mu mbere gumire konke mbere yo neyo rukora bamwe kakugomera nakweshengereza etakwiha musharaba umusharaba go gwatambira nagwe barwo wahanga miso amisho reka tuhanga misho Yesu ahabo kwa buri kimwe cyone nari kukibaza nakushemera amazina Charles Biona cha pastor wa Parish Council Uganda Martyrs Church iwe nkerizoba ahabo muhanda go musharaba ntire muhanda go musharaba ogu ereneri izoba Yesu nibambamba hamusharaba nkiwe umagaraga wonko mwicereza no nichikwata umuhanda go musharaba ogu nkitwe nkabicereza erizoba nitwizuka ebibitu nitwizuka iwatferire twizuka Yesu okuyabona bwine okuyasasire ahabwo ebibitu ese ntitwegesa okwecoreza okwegarura busya kandi tukagaruka umuhanda murungi tukareka guma tuteka Yesu Kristo amusharaba uwo turukora ebitashemerire ubwangane oburogo okwibi obushambani byone bibyona kureba ngo twabyehara twayegarura busya twatandika life no kuzoka kwa mukama wetu Yesu Kristo. Message yeru kuhereza ya Easter because chironika kimwe tukaza aha mazoka gamukama wetu Yesu Kristo. Message yindi kuhereza okurugera izoba nimbashaba abicereza mwena mwecureze mushashe na no kufashasha kwa Yesu Kristo